5-may 2020 mına Жалал обласының Базаркоргон районунун Сейдугум айыл өкмөтүндө жамгыр жаап сел жүрдү мына. Койлор коrodо калды, корону аралап кетип атат сел мына. Чатак болду. Сел ошо адырдан түшүп келип атат мына. Койлорго чейин чыкты. Dualga çeyin çıktı bir adam. Oşa yerde tev açıp koyuşunuz gereken. Tev açıp koyunlar, naraka teppey toşundu. Dağıyam göğüyüp getir da düşüyor.